guys. Ini ya, suasana lomba balapan sapi di lapangan Desa Manis. Ada banyak sapi besar ya teman-teman, dan sapi kecil. Itu di sebelah timur ada Syahrini dan lain-lain guys. Oke, terima kasih. Ini ya teman-teman, ini ada yang baru datang. Cigembar. Di mana saja bang, tim Ketapang ada, masih belum kelihatan kayaknya guys. Parang gitu, cek mak deh lah parang. Hah? Dek rumah kena, sup kena. Agak burung melulu, mana burung melulu tang HP. Padang mun burung melulu. Coba cek dulu burung banjir. Minyak sampai mas, minyak guys. Kol. Don. Kelas ukuran don. Kelas ukuran don, don. Kun mak takut anjuk ti orang yuk. Konten yuk. Hah? Uyu bon cacan lah siapa akin dus. Mun bude kerapun. Pandang mun takut kalah pun yuk. Apa geng tandi pun deh. Geng tahu deh nak kanak sombongan deh yuk. Pandang pun yuk. Benar jadi sini. Diledul terus. Tapi kerap ngerayu. Kerap yuk. Berarti dia tak kerap tuh. Pandang pun yuk, masih kerap yuk. Takut pun. Apa dek benden? Ya, takut majer ke sofa ke tengah. Apa? Lari sofa. Pandang cak anu tak kok ngucak aki kok mrawli. Terus je kala apa kelak sabar dak ibu nih. Kita punya tak kerap. Aku sing ngerep kapak takut majer jangan kebun. Hei. Takut sing ngerep takut majer kebun. Pandangnya yuk. Kak ya yuk kalah koncok yang ada. Iya minta bar tadi ya. Ya baca ya baca. Rotina. Siapa Abdurrahman dah yuk.
Aduh, balang Yayu kena. Payah munduk ye deh. Uh. Lambu je tren boleh yuk. Duh. Tinjau beli yuk. Tak harap apa. Nyaman kerap terus yuk. Palang. Aduh. Palang yuk. Angok ngincam palang. Palang Yayu tak ngerap guys, Yayu guys gagal guys. Ngebrul mas, masa ngebrul. Pak syuting kemana sih? Tak ngebrul. Hai. Malindos kayaknya ikut guys. Kita cari guys, kita temu guys. Pokok jangan kemana-mana guys, langsung lihat Malindos. Tapi berani Royu, benih kaca, yuk berani. Jangan kerap. Palang. Kamu siapa? Siapa? Kita berjalan. Selanjun. Tentang kok icemo deh. Di lapangan Nasi Manis guys, di lapangan Nasi Manis. Aku komen ya, anak komen TV Ryu. Masih dalam proses sapi Yayu muda masih. Tinggal mun setia, mun ke lapangan ben. Tak kominin saya komen Ryu. Palang. Cak anun le sombong nak kapi. Paku JR mas, oh paku JR itu guys, paku JR di lawangan Nasi Manis. Mortaci guys, GT sementara masih belum ada guys, paling kita datang congok way sampai lober berdenjak kan guys.
bukannya gak punya modal Mas Don, tapi sapinya tak tandis. Aduh, jangan tandis guys. Walah, walah. Kenapa? Pinjam kabel din bogel. Oh, napa? Pinjam kabel. Oh, king. Busin jam mo pukri. Siap. Suarto mata jelas dari bos buruk kamera apa gimana bu sinyal bola bos. Deh. Tak itu iya bos. Bali. Sila kain wah. Amen bali mo. Keramas, iya guys keramas di lapangannya Semane. Teman kita guys. Burung, lamun burung ba ada boy guys. Jela ba ada narekam biasa boy.